Veliki pozdrav svima koji nas gledaju. Moj današnji gost je, kao što ste već vidjeli u uvodu, mađioničar, iluzionist. I u skladu sa njegovim zanimanjem tražio je od mene da na poseban način dođe u studio. Dragi moji, sa nama je večeras Luka Vidović. Abrakadabra! Jo, Buraz! Dobro došao. Hvala ti što si me pozvao. Mislim, Evo, pusti se, osjećaš se kod doma. Nevjerovatno, ali morat ćeš mi objasniti kako si ovo napravio. Misliš ti meni? Mislim, ne, ti si meni dao upute. Evo da se. Bomo mi lijepo ti je ovdje. Hvala ti, nadam se da je i tebi lijepo kao i meni. Je, predivan studio, baš je lijepo. Pogled na grad. Apsolutno, na ovaj ljepši dio grada. Jesi nastupao kad na nekakvim visinama? Na visinama. Joj, baš ono rooftop. U avionu, na primjer. A u avionu ne. Mislim, imao sam 2-3 trika u avionu, ali da sam baš službeno nastupao. Ne, nastupao sam za Croatia Airlinesa kad su postali dio Star Alliance-a. To je bilo prije, ja mislim, 15-20 godina tamo u njihovom hangaru i tad sam napravio jedan fenomenalan trik, baš i taj se trik ponosim kad sam pojavio tog glavnog čovjeka iz Belgije sa 10 stewardesa. Lako za tog čovjeka, ali 10 stewardesa se pojavilo. Luka, prije nego si mi došao, razmišljao sam si kako da razgovaram, koja pitanja da ti postavim. Jednak, mislim se, imam jednog prijatelja, špijuna, tajni agent. Nije iz Hrvatske, nije ni iz regije, nebitno. I mislim da je problem s njim koji s tobom. Mi ne možemo pričati o poslu. Pa o poslu, baš u suštini posla ne, ali možemo pričati o svemu. Ali, znaš ono, kad se nađu prijatelji, ono, sjednu, šta radiš, kako je posao, kako ide, ovo ili ne, ništa. Samo, ne možemo ni o tome sad trenutno. Evo, ništa. Ali ono, činjenica je da to što radiš, kako uspijevaš odoliti pitanjima kako si to uspio, kako si to napravio? Pa dobro, to je dio posla, mislim, zato što ja gledam po sebi, ja kad gledam drugog mađioničara, ja gledam kakav efekt on ostavi na mene. Znači kakav trik je, znači ja kad gledam mađioničara, ja ga ne gledam kao većina ljudi, daj da vidim. Ja se jednostavno sad kad sam bio u Vegasu prije 2 godine, pričat ćemo o tom, ali bio sam na svim mađioničarskim šovima. I jednostavno nijedan show nisam doživio u smislu da sam sjeo i gledao, idem ga sad otkriti. Ne, jednostavno hoću uživat da upijem ono što on pokušava dati publici. Tak je najbolje gledati trikove i smijeh i neke tragedije i kužiš. Ti vidiš možda neki propust, možda... Ne. Čak propust vidim, ali jednostavno ako je, mislim, to su u Vegasu, to je top 1% najboljih na svijetu i čak i da vidiš propust, jednostavno prevelika je to produkcija da bi oni dopustili da se jedan propust to vidi. Mislim, on ima tamo propelere, vjetar, snijeg, mislim, i između ostalog dobio sam inspiraciju za taj novi show tamo. To ćemo nešto kasnije, ali baš me impresioniralo sve vezano kad sam gledao. Ne samo, gledao sam i Cirque du Soleil i još par ovih komedijaša, stand-up komičara tamo, tako da, mislim, to je Vegas, to je onak baš... Jednostavno, nikad nisam došao na mađioničarski show gledajući kako radi trik, nego jednostavno prvo želim vidjeti kako je ostavio efekt na mene. Ako je taj efekt dobar ostavio, ako mi taj efekt paše, onda ću vidjeti sa svojim mentorom Bojanom Barišićem da vidim da li je to za mene, nije za mene, da li to možemo kupiti, ne možemo i da napravimo na nekakav originalan način. Eto. Bio si sad sam sve rekao, a ništa. Da, ne, nagovorit ću ja tebe da ti mi nešto otkriješ, i ja sam nešto pripremio osim ovog uvoda. Dobro, a to znam. Ipak si mi... Budući da sam ja tebi asistirao. Ne bi to mogu napraviti bez tebe, mislim, to je ipak magija, iluzija, šta god. Sad ja nesim pričat zapravo, jel? Da. Sad sam ja u problemu. Ali htio sam nešto drugo reći, stvarno pratim mađioničare, ne pamtim baš imena, ali uživam u svim trikovima, ne mogu doći sebi više puta kako je to napravljeno. Ali ne znam da li se sjećaš, bio je jedan, ne znam da li je to mađioničar, koji je otkrivao kako i zapravo na tom isto zaradio lijepe novce. To je Mask Magician bio, to je bilo u Njemačkoj, to je bila antipropaganda za mađioničarstvo, ali moram reći da je napravio i dobrih stvari, zato što je dao
poticaj mađioničarima da smisle novi način izvođenja trika. Ja sam ti nešto drugo reći, bez obzira što on sve fino otkrio, što si ti mogao zapravo izgleda jednostavno, nisam zapamtio ništa. Mislim, definitivno ljudi to zaborave. Opet, kad bi taj trik bio bez pokazivanja kako je napravljen, ljudi ne bi mogli skužiti šta se desilo. Zato mislim da je ponekad, fakat, pa daj reci nešto, pa nije to, ne znam, lijepit pločice pa će sad neko tebe kopirati. Htio sam reći da možda nekom trenutku, ne znam, arhiviraš nekako. Je to kao sa tajnama, 40 godina, je li dobro? Ne, nije, mislim, ja i dan danas, evo sad sam izdao neke svoje Lukine brze trikove koje klinci mogu kupiti košta 2-3 eura, nešto to, gdje mogu naučiti jedan osnovni trik. Mislim, dobar je trik, da se razumijemo, nije ono s AliExpressa, znaš, kaj kupiš za $2, nego je zbilja kvalitetan trik koji je čak i mene, ja kad sam kupovao to, mene frajer demonstrirao s ruku, pardon. Fakat dobro izgleda. Ok, ajmo vidjeti koliko košta, ajmo sad u proizvodnju tih 1000-2000 komada i to je sad, ne znam, u Milleru, u Menartu i tako. Tako da, mislim da treba dati djeci i nama muškima koji smo velika djeca, mogućnost da dođu do nečeg osnovnog. Ove velike stvari, znaš, nije, recimo ja sad kad sam radio taj show u Ludoj kući, znači, trik je samo 20% kad si na stage-u. Ostalo je plesačica, svjetlo, ton, efekti, znači ti. Znači sve to mora, jer ti kad pokažeš trik, ovak tu da pokažeš tu neku iluziju koju Copperfield radi, svi bi rekao, super, da, dobro to izgleda. Ali ti da tu sad staviš 20 reflektora, ovo, dim mašinu, ono, rekli bi, Vegas. Znači sve je stvar kako prezentiraš to što radiš. I najjednostavniji trik možeš prezentirati na taj način da izgleda kao da je $1 milion. To sigurno sa odmakom sad, kad si ti krenuo i sad s ovim novim tehnologijama, puno se promijenilo. Nije bilo interneta kad sam ja. Ali je ipak isto sve u novcu, koliko novaca, toliko muzike. Je, slažem se s tobom, ali mislim da sad s ovim, recimo puno sam racionalnije trošio za ovaj show nego prije 20 godina. Ali isto kad trošiš racionalno, a isto vidiš, gledaj, ajmo još ovo, kužiš, efekte. Znači, ponesete, recimo kad sam bio klinac, ulagao sam previše u ove sprave iluzije. To je sad u garaži vrijednost 2 stana u Zagrebu, koje ne mogu pokazati jer treba stage beat, ne 8x6, nego 10x8, treba back, treba svašta nešto. Imam ti ja skladište za iznajmiti. Da, imam ja 2 garaže, sad iznajmljujem i to, ali velim, i sad kad sam ušao u Ludnu kuću s ovim, ipak sam sa svojim mentorom, ajmo vidjeti šta se može, da nije glomazno. Pa smo našli taj quick change gdje se cura preslači 10 puta, u 5 minuta, u 2 minute se presvuče u 10 kombinacija. I to je... To je znači do cure. Da. Dobro si rekao. Ja taj trik ne znam. Znaš kaj, mene ti uvijek kažu, evo te, ti si zbilja Dalmatinac, onaj ljen. Rekao, ja sam dobio trik, zadužio sam Jadranku Tomić, koja je vrhunska kostimografkinja, i Lanu Antunović, koja je iz plesnog studija Escape. I ja sam im dao, evo, tu vam je knjiga, tu ovo, one će se staviti. Oni su 2 mjeseca probavale. Ja nisam, apsolutno. I onda mi na probi i veli Jadranka, kaj mali, ti jedino kaj si probavao je ovo, Lana je jadna, a Lana je uvijek ima tremu prije i od njoj ovisim. Tako da, evo. Uvijek ima tremu? Ne, baš ovisi jako puno od njoj. Znači prvi trik, vidjet ćeš na jesen kad ću te pozvati na predstavu, prvi trik ne ovisi ništa o meni. Znači ja sam 0 u prvom triku. A svi misle, njoj je veliki stres, ali znaš kaj je bitno imati profesionalce u sebe. I baš mi je Jadranka rekla, evo te male, ti meni nikad, ja kad sam te nazvala 3 dana prije predstave, rekla sam ti da kostimi nisu baš 100% gotovi, ali da se ne brineš, ti mene nisi nazvao do predpremijere. I ja rekao, pa nisam. Pa da, ali drugi bi me masakrirali. I ja rekao, da, ali ti imaš 40 godina iskustva. Pa dobro, i ti si profesionalka koju se znamo 20 godina. Znači, ako mi ti kažeš da će biti trik za premijeru, mi se vidimo na premijeri. Pa da, ali kako si tako pušten? Nisam ja bio opušten. Nego ti nisam htio nabijati stres dodatan koji bi te, kužiš, koji bi te unazadio. Svaka ti čast da tako, ja znam gospođu već
25 godina se znamo, radili nam je kostime i to. Imaš neki tim ljudi u tome svemu? Pa da, radim uvijek s istim ljudima. S istim plesnim studijom, Escape i Atomic Dance Factory. I što se tiče kostima, uvijek izaberem tu Jadranku Tomić, koja je, ona je već 40-50 godina na sceni, kostimograf. Aha. I krojač, znači sve. Ona treba smisliti te sve cake i tak da, šta znam, najgore kad mijenjaš. Znaš, kad puno mijenjaš ljudi, onda... U svakom poslu. Jel tak? Onda nije do tebe, Čekaj, onda nije do njih, nego je do tebe. I onda ti imaš oglas. Da, danas ću vam pokazati kako prepiliti plesačicu na 3 dijela i sakriti leš. Eto. Ali gledatelj je znao da si ti bio mađioničar, prosto. Ne, čekajte, samo malo. Mogu ispričati? Pa možeš, evo. Znači, čovjek je na svadbi od svoje kćere, jel tako? Prije koliko je to bilo? 4 godine. Prije 4 godine je odradio takav trik. Neću reći da ja ne bi bolje, ali ali bi ga opet angažirao za istu stvar. Samo ću to reći. Pa evo, gle, ja sam... Da, hvala ti. Ja sam i tad rekao da... Kad me budeš, ako trebaš pomoćnika, znači besplatno ti se nudim. Prvo, je li bio toliki stres, pazi, tebi je to kćer. Znači, meni je bila uvijek trema, ali ti ne smiješ ništa. Ali ti si bio hladan, nisi bio hladan kao špricer, ali si izgledao hladan kao špricer i baš sam rekao, svadba je bila luda, bilo je nekih 5-6 iznenađenja. Ti si otišao, kasnije smo nogomet igrali. Znam, rekao mi je Denis. Da, eto. Tako da taj dio sam baš rekao, ja sam, neću reći bio skeptičan, ali ipak jedno je kad ti kažeš da ćeš izvesti trik, a drugo je kad ti kažeš da ćeš izvesti nešto što ne radiš pred 500 ljudi. Da. Znači, pa i tebi je to bilo možda nastup pred najvećim brojem ljudi. Dobro, nije baš nastupao samo u Stožicama pred 5000. 5000 u Stožicama, da, prije korone. Mislim, dobro. Ne, bilo 2 skrina. Aha. 2 skrina su bila i veliki trikovi su bili ovi kad imam u garaži od Copperfielda. U Vegasu sam sad nastupao na tom najvećem show za mađioničare Penn and Teller Fullas, sad prije 2 godine. Spomenuo si Copperfield, si ga upoznao? Sad ne, upoznao sam ga kad je bio u Zagrebu 2001. Mislim, sad da se vratimo na početak, kod mene je to malo obrnuto. Ne, može, slobodno, idemo. Tvoje odrastanje u umjetničkoj obitelji vjerojatno te preusmjerilo na... Umjetničko-nogometnoj. Umjetničko nogometno, što je možda još dodana vrijednost za tebe. Pratiš sport, znači, Luci za čim? Nogometom? Da, bio u to doba. Znači, trenutno pratim jako nogomet, ali prije sam bio lud za Bullsima 90-ih, znači... Košarku sam, Kukoća. Kukoća nikad nisam upoznao, pokojni otac mi, imam VHS kazetu od Tonija Kukoća koji je potpisao Luki od Tonija Kukoća. Tako da Kukoća, Rađu sam upoznao, ali Kukoć mi je bio idol i nikad ga nisam upoznao i volio bi ga nekad upoznati u životu. Znači, pratio sam Bullse, znači kad je Dražen poginuo, znači ta Barcelona 92. pa do 98. do zadnjeg. Znači, znao sam prve petorke Golden State Warriorsa, za Chris Mullin, Christian Laettner, kad je igrao za Minnesota. A Rappersi? Toronto. Ne, nisu tad bili. Ja sam... Nisu tad bili, to je 98. Često idem u Toronto, imam tamo prijatelje i išli smo na jednu tekmu, taman, mislim, te godine su oni bili prvaci, što je uspjeh veliki. 3 sata, ja mislim, jesi bio kad na tekmi? Na tekmi NBA ne. Ali današnji NBA... Nismo izdržali, mislim, to je minuta, odmora je 5 minuta. Prestrašno. Još produžeci, pa Gle, da, to je danas show biznis, ali onda kad... 20,000 ljudi. Da, kad je Jordan rekao, onda je bila košarka surovija i danas gledam taj step back kad imaju, pa to da je Jordan imao, bio bi 730,000 koševa. Danas, ne znam, Dončić uđe na polaganje, nekoga dotakne, tehnička greška. Jordan u svoje doba ušao je protiv Detroita, Lambeer, koji je bio Rodman i još tad igrao za Detroit, Isaiah Thomas, znači to su takvi faulovi, danas to dobiješ 2 godine zatvora dobiješ za to. Znači, meni ta košarka bila, baš izgubio, i nogomet, neću reći da je izgubio, da je novac toliko uništio nogomet, ne, ali nekako su tad se igrali, što bi rekli, for the love of the game. Dinamo 82. Meni Mlinka kad
kako su 79 ili 78, oni Šter Deverić na tramvaj, na bus iz Brezovice do Maksimira. Imamo jednu poveznicu s Mlinarićima, to ću ti sad otkriti. Ja sam radio s njegovim bratom. Kažu svi da je Tomica bio puno talentiraniji, ali da ga je nažalost... Mislim radio, ja sam bio na praksi, ni manje više u čistoći. Da, nemoj zezati. A on je tamo bio vulkanizer, Nemoj koliko se sjećam. Isuse Bože, mali I svijet. isti brat, znači isti buraz, mislim da je stariji, je li tako? Je, starije i kažu svi da je bilo I talentiranije. mi klinci, mlinka, a tad je buraz bio repka, oni Slišković su se uvijek, sjećaš se to, mislim. Da, ne, Baku nisam nikad upoznao. Ali ono je bilo kao da oni ne mogu zajedno igrati, jer su desetke, oba dvojica, ne? Da. Zapravo ne, Slišković je, ja mislim, bio devetka, pomagaj. Desetka? Isto desetka. Slišković, Blaži. Ili osmica? Ne. Pa uglavnom igrali su, jedanput su igrali zajedno i dobro su se snašli, ali Mlinka je i ono vrijeme, to je bila ekipa. Eto, da. Znači, klinac, mali Luka, i uvijek se kaže nekako ko mali Luka, kako se dobio ime? Ne znam što ne znam, uglavnom, tata pokojni me htio nazvat Vinko Vice Vicko ili Paško. Vinko mu je otac, on je Paško, daj molim te reći. gospodo, Paško Vidović! Ne, polako. Ne možeš, gle, još jedna poveznica. Moj dida se zvao Paško. I ja sam stalno roditeljima prigovarao zašto se nisam nazvao po nekim, dobio ime po didovima. Joso, Grgo, Paško, Ante, Šime, Željko, zato sam im promijenio ime na kraju, to si čuo. Ali stvarno Paško je bio tata od moje mame. Da, znači tata je htio to, a mama je htjela... A Vice je bio ujak i mislim, Dugi Špiro, Marko, to su tako ta dalmatinska imena. Da, mama je, to je dida iz Podravine, pa je mama htjela Franjo, Tomislav, Zvonimir i ne znam, ja mislim da im je čak dvornik Boris, koji je bio vjenčani kum. Luka je dobar, onda su se složili kad hvala Borisu pokojno. Stari rekao, neka tvoj brat daje imena svoje dici, ako ima, ne znam, mama ima braću. Mama ne. To je jedna priča, kao veli, ja dajem svoje dici, a ti, neka tvoj brat daje, nema. Da. Ne, eto, tako da nekak je Luka prevagnulo kao ono... Ja da sam imao sina, zvao bi se Luka. Ma da. Sad, barem u to vrijeme, sad su neka druga imena u modi, ali nisam za onaj, kak je neko rekao, da se neko ne uvrijedi, veli, unuci mi se zovu Tom i Jerry, znaš, ono... A da ne kažem koja su to imena. Više sam za ta tradicionalna. I tako, rodio se mali Luka i kad se napravio prvi trik? Ne, ja sam ti, znači, kako se... Stari je nešto, je li tako, s tim trikovima radio? Ne, ovak ti je bilo. Znači, moji smo se rastali, pa smo se odselili 87. u Francusku, kad je Linka dobio ugovor s Auxerrom. Onda smo bili u Francuskoj, tad bi još nogomet, sve sport. Onda smo se vratili u Zagreb. I ja mislim da je to bilo drugi srednje, da mi je tata pokazao par trikova sa novčićima, par sa paljačem. Kako je on to znao? Njemu je cijeli život bila ljubav mađioničarstva. Koji meni? Da, cijeli život, ali nikad, kak je gluma, znaš, ipak je to, pa je nastupao s nekim, nije pokojni, sa Ivicom Krakićem, nego, znači, pokojni otac mi je nastupao s njim, pa me naučio pa mi je pokazao 2-3 trika, pa mi je donio VHS kazete od Copperfielda, onda sam to gledao i to me očaralo i tak počeo sam raditi i nastupao sam, to ti je isto jedno nevjerojatno. Znači, prvi nastup koji sam u životu imao je bio na rođendanu od Jana Torjanca, od Marka Torjanca sin, koji je imao 4 godine. Sad sam imao predstavu u Ludoj kući. Jan, ko je Luka Vidović, on se sjeća, Isuse Luka, otkud ti, koliko imaš godina? 33. Isuse Bože. Ili ne, 30, ili tako nešto. Gle, volio bi te u gosti da imaš. Znaš da je prvi put, prvih 70 maraka koje sam dobio u životu, mi je tvoj tata dao, daj dođi sa ženom i sa zaručnicom, ljudi došli. I to mi je baš jedan, onak, toplo oko srca mi je bilo da bi je došao na predstavu čovjek čiji mi je tata dao prvi honorar. U kešu, ali nećemo sad porez, to je zastara, jel' tako? To je bivši... Džeparac, to je zastara. Uživaš u poslu i, mislim, iskreno, to je meni najdraži posao, ja ne znam, kad bi ja mogao sad sa svojih nekih 58 godina, kad bi mi dao šansu,
Da ti čitaš šansu da... A nije, nemam pojma. Koji u svakom poslu imaš krvno i suze. Znači, nije sve tako Jel ti stres? U kom smislu vam je stres? Pa kad se pripremaš, ne, čak ne to, krivo sam rekao, nego... Pa mislim, ti živiš od toga, jel tako? Mislim, moraš, imaš i obaveze, imaš isto kupce i dobavljače. Da, ali moraš vidjeti, morate znati jednu stvar, da u Hrvatskoj biti mađioničar nije baš... Popularno. Neću reći uopće popularno, nego jednostavno, ne, meni je isplativo jer radim već 25 godina, znači... Šta onda nije? Taj posao, ali je jako težak put do toga. Znaš? Pa dobro, ti si to ko klinac počeo. Pa ko klinac, ali znaš, radiš, pa dobro, imao sam sreće da sam radio Magic Egg Show. Bilo je perioda gdje nije bilo nastupa, gdje sam jeo, znaš, poli i, mislim, to je činjenica, tako. Mislim, to mi učinilo. Hoćeš reći kad si krenuo, stanka. Ne, kad sam krenuo. Šta je bilo u covidu, na primjer? U covidu sam poučen iskustvom od prije, gdje je bilo situacija nakon Magic Egg Showa da sam imao neki period od 2 godine da jako slabo se prodavalo i baš je bilo horor, mislim, ali to te ojača. Šta me nisi nazvao, bilo je posla i kod mene. Kako, na skladištu? Na Ne, taj nije bilo toliko, ali je bilo... Nisi pomišljao da bi nešto mijenjao. Šta bi uopće ti radio sad? Šta možeš ti osim ovoga? Konobario sam. Pa to smo svi, ajde. Da, ja sam konobario prvi put, znači mogu raditi trikove isto. Evo ti 0,5, a ono 0,3, jel? Ali u covidu sam znao da će poslodavci srezati budžet i prije nego što su, da će biti sve ovo. I nazvao sam 2-3 najveća poslodavca koji su, znači Plavu lagunu. U 1.4. sam nazvao bok Luka Vidović, mogu govoriti s direktorom, veli, Lukica, reci, čuj, znam da vam je covid, znam da vam to ništa ne znači, 30% dole honorara. I onda molim. Ja rekao, vi toga, ja živim od vas cijelu godinu, jer imam 90 gaža ovo ljeto, ja želim napraviti, ja znam da vama to u Plave laguni ništa ne znači, ali meni s ljudske strane znači. I on je rekao, od 180 izvođača, ti si jedini nazvao. Imaćeš posao dokle sam ja živ tu. Ja rekao, ali nisam zato nazvao, nego jednostavno, kad prođe, želim da se vrati. To je pametna odluka bila. Evo vidiš, ti si poslodavac, daš. I svi su mi rekli, Zaka, ja rekao, i kad imam, i nazvao sam i taj Pine Beach Pakoštanu i rekao sam, gledajte, znam da sam najviše plaćeni mađioničar, ali sad 30%, s tim da drugi isto moraju 30%. Veli, da, sad će mi biti lakše, ako si ti pristoji, idu i dole. Druga. Ali bitno je da ti napraviš prvi korak prema nekom ko te hrani, koji je korektan prema tebi, bez obzira šta tih 30% njima, milijarda, ali s ljudske strane možeš biti. Svaka čast, da. Tako da, i puno, mislim da ako si dobar prema ljudima, da ćete se to tad uraditi. Ti imaš puno predstava godišnje, nekih 300 sam vidio, 350, moguće. Ma mislim, dobro, to sad varira, ali evo, sad sam se nakon dugo vremena odlučio napraviti i investirati dosta novaca u taj novi projekt, preko 20-30 hiljada sam eura investirao u čemu je trik u Ludoj kući, nije mi žao ni... Sad si samo, to ti je baza nekakva. Ne, to mi je sad za moju neku satisfakciju, ali sam htio nešto novo napraviti. Znači, da ti ne govorim sad, dobro, sitnice ću ti reći, taj trik sa quick change-om ima nešto najbolje i na kraju ima jedan efekt koji je direktno iz Amerike, iz Copperfieldovog programa donesen, gdje to moraš atestirati razne stvari. Baš se veselim kad ćeš to vidjeti. Evo, čovjek je jedan napisao koji je glavni kantautor Daleke obale, koji je napisao da svjetlo produkcija show Luke Vidovića je dostojan Broadwaya. Ne znam čovjeka, ne znam ko je. Suza mi je krenula kad sam to pročitao na Facebooku, onak sam nazvao... Kad se sjeti... Da, kad se suza krene. Da. Ne, nego mene dirnu te stvari kad vidim, kad neko iz umjetničke branše prepozna to. Ne? I nisam ni vratio, ni uloženo, niti ja razmišljam, ja nikad ne razmišljam kako ću vratiti uloženo. Nego razmišljam ako dovoljno dobro radim. Pazi, znači, bilo je, znači, ta karta za show u Vegasu... Prosti, moram pitati. Kaže, ne razmišljam kako ću vratiti uloženo. Je li to... Nije mi to fokus. Ne, možda sam se krivo izrazio. Dobro si se izrazio, nego odlično si se izrazio. Pa mislim, ja neka već i predavanja držim mladim menadžerima i poduzetnicima i motivacija nekakva.
da im prihodi i rast tvrtke ne budu važniji od radnika i takve te neke stvari. Tako da ti isto ulažeš, ali ne ulažem bezglavo. I čeka, ali to je nešto što si uložio, ipak je dužeg vijeka, možeš to koristiti. Da, to će sad godinu, 2, 3 dana, ali sad da ja podignem cijenu karte sa 8 na 15 eura, vjerovatno bi se prodalo i za 20 eura, i za 12 eura. Kako određuješ tu cijenu, mislim, to isto. Nažalost, u Hrvatskoj je to već predodređeno. Mislim, ovaj show, ja ti realno kažem da ovaj show možeš komotno vani, da sam 15-20 eura karta minimalno. Da, oprosti, vani. Ti nastupaš i vani ili ne? Nastupao sam, ali nikad uvijek za fiksan. Kako dobivaš te gaže vani ili to? Pa ne znam, sad sam... Imaš nekog menadžera? Ne, sad sam nastupao na Broadwayu u Cutting Roomu za Božić u New Yorku, na pozornici na kojoj je nastupala Amy Winehouse i Beatlesi. Sasvim slučajno. Friend mi kaže, gle, znaš da ima u New Yorku Monday Night Magic, daj pošaljem. Ja pošaljem Penn and Tellera reference, frajer nazove. Gle, nemamo 30 minuta, imamo 15, jel hoćeš? Ja rekao, hoću. Veli, pa gle, honorar ti nije baš neki, ja rekao, burez honorar doniram u Children's Hospital i to meni je bitno. Da. Ne, uopće to, neke stvari ne radiš zbog novaca, neke stvari radiš zbog novaca. I tak da kad određujem cijenu recimo showa u Lude kući, ipak je to za djecu. Ja uvijek razmišljam, majka... Prosto Luda kuća više za djecu, nije? Ne, to je za odrasla, ali ova je dječja, ovo u 12 je. Ok, i te, da sad opet djeca odrasli, trikovi su različiti za odrasli? Jesu, ali ovo je show za cijelu obitelj. Znači to je 5+, znači nije za 3. Plus jer ima efekata, ima, znaš, dimni to sve, strobo i svašta, ali kad određujem cijenu uvijek sam pričao, i sa Reneom sam pričao i uvijek gledamo, ajmo spustiti maksimalno koliko možemo, da nismo, u besi. I onda smo stavili 8 eura i uvijek gledam majka i 2 djece, to ti je 24 eura, nek uzmem kokice, to je 30 eura. To neko ko ima primanja dobra, nije ništa, ali ja uvijek gledam onaj srednji donji stalež koji, znaš, i neću ja sad, ako ja dignem na 9 ili 10, to je njima već 35, znači to je već 10 eura, ja sam dosta socijalno osviješten. Ja ću morat za nulu odigrati još 10 predstava, a meni je gušt igrati predstavu, znači to, meni je bitno da je puno, da je dobra zabava i da je, znaš, pa čak smo sad, evo, moji košankaši s kojima igram košarku su kupili za zadnji show 100-150 karata i podijelili su je po dječjim domovima, znaš, da nisu meni rekli. Ja gledam, Iko Milas zove, veli, evo, to smo ti Miljac, ja i dečki, rekao, Luka, ti uvijek pomažeš kad ovo, znamo šta si dobar, kad ti uvijek počastiš ovo, rekao, dobro se dobro vraća. Rekao, da, nisam očekivao, rekao, tak da, mislim da se ne treba gledati sve kroz novce, mislim da trebaš napraviti distinkciju šta radiš za novce, šta radiš, iako ja volim zaraditi na ovo. Ne, da se razumijemo. Pa trebaš zaraditi, pa čekaj ćeš vidjeti, mislim ti nemaš... Ne želim ići, dobro, ipak mislim, si u Hrvatskoj. Ipak si milijone zaradio na kartanju, popuna. Da, milijone, da ljudi će misliti. Ne, nisi zaradio, ali... Nisam milijone. Htio sam drugo nešto pitat, ali sad prelazimo na kocku. Tu imamo... Prosti, to nije kocka, to je sport. Sport. To je Harvard, ti znaš da u Oxfordu imaju Texas Hold'em ili na Harvardu imaju predmet kao decision making. Nemam pojma. Eto ga. Tako da molim te. Okay. Ovo moramo izrezati. A rulet, je li to kocka? Šta? Rulet, igram to ja. Je, to ne igram. Ne, igram ja, ali nešto ću ti sad... Htio sam ti nešto drugo reći, ti si mađioničar, iluzionist. Ja bi ti zabranio da igraš poker, pa čekaj ti iz rukava ćeš izvući... Ali ja uvijek skratim rukava. Da, igraš bez ruku, jebote. Mislim, jer znaju li tvoji s kojima igraš? Svi. Nikad to... I odustaju odmah na prvom onom... Ne, mislim čak da nema šanse da varaš. Čak nisam... Ne mislim da varaš s kartama, varaš očima, varaš... To je drugo. Magije, to je znači... Abrakadabra. Pa ne, a sad ću ti reći za rulet. Znači, ja sam... Ja smijem to reći, kak je rekao, kaže Dik, ja sam zaradio na ovome. Reci da si zaradio milion na ruletu u Las Vegasu i sve ti je opravdano, evo. Da. Znači, nemaš zabranu na takvim turnirima, nemaš nikakvih provjera da te skidaju. Nisi sakrio karte.
I onda sam, baš u Las Vegasu, ja sam, da se pohvalim, bio tamo. I još u nekim državama gdje sam igrao rulet i ozbiljne novce dobio na ruletu. Ali stvarno... Ali si vidio grad kakav je to, majke. Kad si bio? Nažalost, imao, ja mislim, 15 godina. Ekipa s kojom sam bio, znači mi nismo vidjeli ni jednu predstavu, mi smo samo išli ali čekaj, David Copperfield, znači, ne da kažem da je tvoj idol, i moje, voliš mađioničarstvo, voliš... Ali tamo zbog toga. Da, ali nismo, jedino smo išli helikopterom na onaj Kuverovu branu. Pa dobro, da. I imali smo jedan izlet u Los Angeles, znači to je 550 km gdje sam ja vozio LA, 500? 550 km. LA Vegas? Da, kroz pustinju. Palim ja navigaciju. Kaže, vozit pravo 700 km. Ne, kaže, tako ti navigacija samo ravno, nema ništa. Znači, od Las Vegasa do Los Angeles nema ništa. Nemoj zezat. Ništa, pustinja. A oni dajmeri sa strane i to ima? Ima nešto, ali nema gradova, nema ničega, samo ravno. Da, stali smo, morali smo. Krenuli smo u 2 ujutro, 3. Ovaj koji je trebao voziti, taj se zakocko u kazinu i došao je, malo je popio, pa nije na kraju mogao voziti. I onda sam ja bio rezervan. I oni svi su spavali, a kombi, nas 10 unutra. Užas. I sam prespavao sve izlete u Hollywoodu i Beverly Hills. Dok su oni razgledavali, ja sam spavao i nazad sam opet vozio, ali pola puta, mislim, nepotrebno, naporno, ali mi smo bili 9 ili 10 dana, ne vikend. To je puno za Las Vegas. Da, to je dosta. A da nisam vidio ni jednu predstavu. Dobro, pa dobro, drugi put ćeš, ajde. Evo, dogovorit ćemo se, otićemo. Ja ne smijem više ući u Ameriku. Htio sam reći ovo i tamo. Ne smijem ući u Ameriku 2 godine. Ne znam. Što si to? Ne, ništa. Znači, forat je ta da nisam smio raditi. A oni su mi izdali tu B vizu, turist, jer je američka produkcijska kuća poslala da je amatersko, kao natjecanje za amatere. Da. A nije ja sam profesionalac. I ništa, dobio sam poziv od naše ambasade, odnosno od američke tu ambasade, došao unutra, dobar dan, Luka Vidović. Jeste zaradili novce, ja sam rekao nisam dobio ništa, sve smo, ništa nisam dobio. Dobro, ali vi niste smjeli nastupati. Rekao, da, odobrili ste mi vizu da nastupim pod njihovom. Da, ali vi niste amater. Kako nisam amater i žena imala fajlo meni, Luka Vidović, profesionalac. 2 godine. Pa da, ali vidio sam... Je li isteklo to? Ne, to će za 1 godinu i pol dana isteći, ali nije mi, znaš, nastupao sam u New Yorku na Broadway, nastupao sam u Vegasu. Sad me Amerika više ne privlači. Sad me Australija, želim nastupati u Australiji. Ok, eto. Bio sam u Australiji, mogu ti tamo biti domaćin. Možeš mi dogovoriti sve. Da. Samo da se ja vratim Las Vegas. I idem ja igrat rulet. Pazi ovo, i sad ja sam sebi zabrio nekakvu kombinaciju kako ću dobiti lovu. I stavio sam ispred stola neko vrijeme da vidim koji brojevi izlaze. To su kombinacije, veliki brojevi ili mali brojevi. I to je 33% sam ja izračunao da imam šanse dobiti. Igrao sam sa velikim ulozima na brojeve i počeo sam dobivati ozbiljnu lovu, nekakvih 10, 15, 20 tisuća dolara. Da, ali moje stav da one žetone od $100, mislim da je 100, stavio sam u džep, pa onda sve što je na stolu s tim igram. Ne? I u jednom trenutku, kad sam te pitao imaš zabranu kartati ili si mađioničar, dolazi gospođa, sređena, i gura se između mene i zapravo ona je bila poslana da mene da te dekoncentrira. Da. I to nije samo bilo u Las Vegasu, tako to je bilo u Johannesburgu, u Baden-Badenu i ne znam još nekim mjestima. Nisam ja sam nešto lud za tim ruletom, ali kad sam tako negdje, mislim, sad ćeš u Las Vegasu nego igrat rulet, mislim, to je... Da. Eto, tako da, i mene je obratno prehitilo, koliko god vodim Texas Hold'em, mene u Vegasu, dobro, ja sam tad išao radit, odnosno išao sam nastupat i onda me prehitilo na to, kak se zove, na predstave. Tako da sam pogledao jedno 10, 15, 12 predstava, znači zbilja se isplati. Koliko ima tu zapravo, da li uopće ima magije? Ne magije kao magije, nego hipnoza, postoji? Ne, mislim, možda postoji, ali ja se time ne bavim.
Ne, Ne, uopće me to ne zanima. zato što ja ne mogu pomaknuti glavu. Da. Daj, pripremio si neke trikove, daj. Pa, ne, ovo su pokloni za tebe. Pokloni? Da. Ne, ali daj trik jedan. Trik, baš Ne, moram. prvo trik, ne, poklonit ćemo na kraju. Dobro, trik. Hoćeš da... Evo trik. Dobro. Trik. Molim. Jel se trebaš pripremiti? Ne, Sigurno? ne moram se pripremiti, evo. Dobro. To je, spreman sam ja. Kad ti nećeš ništa pokazati. Neću ja ništa, Ovo je stari trik, Jel? Dobro. Jel se čuje ovo zveckanje? Je, čuo si, nek ne. Jel se čuje tamo i... Ne. Kako se čuje? Čuje se. Sad? Da. Čuje se. I sad polako ćemo, ti si početnik i počekaj da ovo krenemo. Dobro. Skoro polako, mislim. Okay. Tu je ova kazecka. Ću malo brže. Tu je. Pa nemoj... Dobro, okej. Okej. Gdje je? Ova kazecka je tu. Primi. Samo. I jebi se, čekaj. Dobro. Dobro. Još jedan put. Čekaj. Polako. Može? Ajde. Polako. Dobro. Čekaj, sad je... Nije. Dobro. Dobar. Mislim, mogu ovo Bravo. cijelu noć pokazivati. Odličan. Ali otkriću ti ovaj trik. Nemoj, znam. Ne, znaš. Ne, tek sam ga na kraju. Dobro. Hoćeš još jedan? Ne, jako si ga dobro izveo. Hoćeš još jedan? Hoću. Opala. To znaš taj trik. Ne, daj, Ne. ko da ga, ja sam ti rekao. Moram izvaditi novčić. Dobro. Sad ćemo mi to napraviti. Pa ti se zbilja pripremio, jevo. Znači, 2 centa. Dobro. Šta tako ide loše posao? Ovo sam radio sa 5 para. Znači, čekaj. Može ovako. Dobro. Ovo. Abrakadabra. Ovo. Dobro. Sad ćemo staviti ovdje ovih 2 centa. 2 centa. Onda imamo ovo. Idemo ovo. Jebate, nisam ovo dugo radio. Okej. Dobro. Kamera, bubnjevi, ništa. Čekaj, dobro. Dobro. Okej. Odlično si ovo. Baš si dobro, da, dobro. Bravo, odlično. Bravo! Mogu bi ko predgrupu. Dobar, da. Nemo mi otkrivati. Dobar isto. Jako si ga dobro izveo, moram priznati. Dobro, nisam puno vježbao. Ne, jako si ga dobro izveo. Imao si moment baš dobar. Nadam se da je kako sam u maramicu imao da to vratim. Imam još jedan za kraj. Dobro. Taj ćete sigurno oboriti s nogu. Dobro. Ali nisam siguran da li će uspjet. Koliko imaš vremena? Koliko si još? Možemo malo. Šta, koliko smo tu? Koliko ti je Koliko je dnevnica? prošlo? Da ljudima nismo predosadni, nemoj tako. 45 minuta. To 5 minuta. Ma, 10 minuta, to je to. Ne. Čekaj, Čekaj, koji je trik? Znam ga, znači jedan trik, kako se zove, koji možeš pokazati. Znaš taj trik, ne znam. Ne. Ovo je, popipaj. Jedan, jel tako? Sad pazi, čekaj, pusti. Stegni se s minutom. Jo, pardon. Čemo se? Sad ćemo, daj, to ćemo. Dobro. Eto, sad smo sigurni. Znači, ispričavamo se, ovo je sve bilo dogovoreno. Znači, ja brzino. To si ti. Onda imaš ovo, puhneš, onda imaš tak. Znači imaš tih 5-6 trikova koje mi je stari radio. U filmu, u epizodi Željka Ogresta i gosti. Aha. Znači ja sam pišao od smijeha, one najgluplje trikove. Kako sam ovu maramicu bio vezao? Ja mislim da ti to ovak i onda staviš ovak. Sad ovo. Sve ti ja moram.
Čekaj, ne. Pa dobro, pa ti si, ti rekao si da imaš nekog mentora, Da, Bojan Barišić, On je- dečko Slavonskog Broda, on ti je živa enciklopedija. Mađioničar, On ti je isto? samovojska, on je mađioničar, da, samovojska kod... Radi, ne radi? Kako si iskrio glasiti? Opet. Šta nismo čuli? A čuješ da ti na toliko... Ček, ček. Jesi čuj. Sad, okej. Ovaj- Ništa ekida. Bojan. Oro, sve. Bojan se spomenuo. Kako si došao do njega? Pa prodao mi je prvi trik u životu koji sam kupio. On prodaje trikove. Da, prodaje svoje trikove i prodao mi je prvi trik koji sam to i tako smo se ostali povezani pa mi je radio neke iluzije. Onak baš jedno dobro prijateljstvo, uvijek je Čobanac jako dobar kod njega kad dođem u Slavonski Brod i onda dođem na Čobanac, onda uđem u sobu gdje su mu trikovi, onda uvijek izađem ovak, znaš ko dijete. Znači on sam... On zna o trikovima, kažem ti, ko Anton Samovojska o nogometu, ali on zna šta meni paše. Sam radi zapravo te trikove. Da, nešto radi sam, nešto preko knjiga i to, ali on zna šta meni paše, jer ne paše svakom mađioničaru svaki trik. Tako da... Da, to je, zašto mi paše? Pa vrlo jednostavno, ja sam loš manipulator. Nisam baš siguran. Loše manipulacije. Nemaš prstiće. Da. I uglavnom imati jedan trik, on ti je smisleno nestajanje štapa, ali sa kratkim rukavima, nešto sa svim, nešto ti bukne, nestane štap. I ja rekao, Bojan, ja ću to. Nije to za tebe. Ne, daj mi koliko košta? Pa košta 130 eura, ali nije to za tebe. I ja rekao, nije stvar, veli, ajde, ja ću ti dati, ti to vježbaj, pa kad ćeš raditi, ok. I ja ti to vježbam. Sad ću ti otkriti, znači, u čemu je tajna. Znači, trik ti je tako napravljen da ti na opasaču imaš neki mehanizam koji s unutarnje strane trbuha stisneš, tu kres kamen i pirovatu i pirovata se zapali i napravi i u tom trenutku ti klikneš štap i štap ti uđe u sve. Znači, hoće. Baš sam zapalio. I ja prvi nastup u umangu imam, a meni ti uvijek prije prvog nastupa malo treba i moram na WC. A čekaj, daj. I ja sam stvarno imaš tremu i dalje? Ne, trema ti uvijek dobra, ali ne trema da se ja paraliziram. Ne mogu ti ja to objasniti, meni je pokojni otac rekao dan kad će ti prestati trema pucat, prestani raditi. Jer je trema dokaz da ti je još stalo, da nije to trema da se ja paraliziram, nek samo malo osjetiš. I mene ti se trema manifestira nekad da moram na WC. Jel te? Broj 2. Okay. I ja sam ti se sve pripremio, ali sam ja u to i zaboravio da imam. I ja ti dolazim. Ja dolazim sa štapom na WC, skinem i ovo stisnem. Kad sam to stisnuo, buknulo je ovako sve po gaćama, cijelo se, zapalilo sve ovo. Dobro se nisi usro jeba. A dobro, to je, ja sjednem u rak na WC-u s tim, imam mobitel i ja izađem van, sve u reju, ono mobitel slikam, kad smo si mi počeli sva sreću u auto, sam imao drugi outfit, evo, sve zapakiram, pa jesam ti rekao, pa nije to za tebe. Čekaj, nisi mogao ni trik taj napraviti onda. Ne, nisam. Napravio si ga u WC-u. Pa da. Pa si dobro. Da, je dobro bilo. Da, baš, to je jedna od anegdota, a daj još neku, se možeš sjetiti koja se baš... Šta? Pa ne mora biti iz... Imam, kad sam nastupao sa jednim klincem u Samoboru je bio fašnik, to nikad neću zaboraviti. Znači, i sad u Samoboru, kako je vrijeme fašnika, oni imaju onaj kraftne. Izvučem klinca, mali je malo onak čabi, ali je simpa, znaš, i dođe si sa kraftnom na stage. Znači, tamo je bilo 500 ljudi. I ja velim, pa dobro, šta ćemo s kraftom? On ima samo ovo. Ovak se okrene. Nagura kraftnu usta. Cijelo. Nagura kraftnu usta, on kak je nagura cijelu kraftnu usta, tako se razlijepilo ovo sve i to je curilo ovak sve. I on ti je maksimalno ozbiljan bio za vrijeme trika, ali njemu ti je vanilija curila ovak tu sve. Mama bacala. I trik je koji traje 3 minute, trik traje 15 minuta, da sam sad smio, svi su se smijali. Znači, ali mali cijelo vrijeme ozbiljno. Znači, kaj se smije, znaš, pa proguta, pa nagura još malo i to. Tako da, ima tih situacija dobrih. Jedna anegdota, ali sad s ovim trikom koji sam ja pokazao. Znači, klinac sam bio kad sam to pokazivao i ja nisam zapravo kužio taj trik do kraja. Koji je završetak, ne, vidio si, znači, puhnuo sam, lova je bila i dalje u maramici, maknuo sam, nema novaca i vadim iz usta, ne. I to je
kao završetak, ne. I sad sam ja stao sa tim puhanjem i ja kažem, nema, 5 para je bilo. A moja prijateljica Lidija, ustima ti je! A ja, nije! Je, vidjela sam! A ja, progutam. Isus. Da! Dobro. Što sve nećemo raditi zbog Da, toga, pa to ti kaže, ja bi bez prsta ostao, ne. Ja sam progutao tih 5 para da bi dokazao da nije u ustima. Znači, oni su nestali, ali morali su se pojaviti. To je završetak vica. Tako da ja sam tu spreman, ako trebaš, kažem još jedan pomoćnika, prepilaj me šta god, samo nek uspije trik. Da. Eto. Razumeš se, vjeruješ li Djeda Mraza? Ovo je dobar! Ne, ono, mislim, radiš trikove, jel tako? Djeca uživaju, odrasli, i ovo, ali... Jesi, Ovo je odlično, ovo je najbolje pitanje ikad. Ono, uživaš u tome da i sam vjeruješ da je to dobar trik. Pa, vjeruješ li Djeda Mraza? Ne, mislim, pazi šta ćeš odgovoriti, jel gledaju djeca možda ovo? Gledat će zapravo. Pa, Tvoja publika. moja publika su i... Jesi bio kad Djeda Mraz? Ja Djeda Mraz nisam nikad bio. Ne. Ne. A, vidiš ti to. Ne. Bio sam klaun, Dobro, to nije Djeda Mraz. bio sam klaun iz Batmana, Heath Ledger, ali to nije za djecu. Ali Djeda Mraz, pa mogu reći kako se zove, da mi je uvijek bilo drago kad mi je Djeda Mraz i Sveti Nikola ostavilo nešto u čizmi. Pa mislim, kad si bio mali. Kad sam bio jel mali, ti ne, bio, danas meni Djeda Mraz ostavlja nešto. Stavlja. Iako ja moram reći da sam ja preodrastao da bi ja kao vjerovao to, ali ostavio on. Dogovorili smo se, ja i on sve. Ja se volim, imam nekoliko kostima, Aha. i ono, za Badnjak, zapravo za Božić. Prije sam se djeci oblačio, sad se oblačim unucima. Mislim, često sam u tom kostimu da nekad sam mislim da Ne sam moraš taj papac, sad se moraš u Valdemorta ovog pa znaš kako su zločinci bili. Ne, To ti oprosti. nego- Znači, samo da digresija. Znači, od moje zaručnice brat ima malog Viga, koji je divan ono, i Vigo hoće da ja dođem kod on je Batman. I ja rekao, ajde ti U dođi dupe ti ga, Da. A nisi kak... Zadnji put smo rekli, od 1 do 9 ne smiješ spomenuti Batman i danas mu je rođendan. Danas smo rođendan. Da, danas mu je rođendan. Kome? Kome? Ovo je... Isuse, Ali ne ovo ti nisam rekao, nego poslije ću ti reći. Ajde sad taj Vigo. Dobro, i uglavnom on me zamolio, ajde dođi ko Joker. I ja jedinog Jokera koje znam je... You wanna see a magic trick, znači, imate se, točno, imate ja sam se, kako se zove, u Heath Ledgera, zaližem se kosu, ono je to, a zaboravio sam da uz Viga je tamo dijete od 2 godine, od njihovog kuma, ili godinu i pol dana, koji je ja otvorim vrat. You wanna see a magic trick? I vidi malo ga mali. I to je bilo to. I onda čak i Vigo, kad mu se nekad na telefon, a nemoj više biti Joker. Sad kad si to spomenuo, mislim te bajke za djecu. Dobro. Zar nisu to hororije? A? Zar nisu to hororije? Je, malo da. Ono, Vuk pojeo baku. Znači moja pojeo unuka bagare. 3 godine i veli, i onda je, kaže, lovac rasporio mu trbuh Bravo. i izvadio ovo Da, stavio. zapravo, mi smo super normalni s obzirom što su nam čitali u djeti. Pa ajde sad, Da. kad ono, mislim, Da. to bi trebalo zabraniti. Eto, Šta bi ti zabranio još? političari. Ne bi zabranio političare, zabranio bi određene izjave, da ne smiju, znači kad kaže da ga strese, znači institucije rade svoj posao, znači one floskule bi zabranio, znači svaki put kad kaže neku od tih floskula ili kad izbjegava odgovor. Ne, to nije tema. Da, to nije tema. Ali ne, vjerojatno je kad političari, jel, nešto govore i onda sad obmanjuju, jel tako? Da. A obmana je prevara. Da. Prevara je kazneno djelo. Aha, I sad nitko, želiš poveznicu sa ne, i mnom. nitko ne odgovara za ništa. Mislim, definitivno je kad se spomenuo da bi zabranio ne političare, nego ne izjave. Ovo, dobra fora, nekakve one ogrlice, šta je? Da ih treniraš kao pse. I da. Ono, ping. Da, ne, ali samo da, Pazili znači ste ako te govorim. postavim, da li, znači moraš odgovoriti da ili ne, nema, to nije,
Govori točno. Reci da. Budi iskreni Bog, pa koliko god... Mi smo došli do ruba provalije, ali mi moramo korak naprijed. Da, neprijatelj nikad ne spava. Znači to. Jel pratiš uopće politiku? Pa sad u zadnje vrijeme nešto malo više, ali to sve baš... Dosadila, ja. Otac me uvijek odgojio, neću politiku, Poslao svoju sam, butigu. da, poslao sam ovome, sad je popularan ovaj naš baby lazanja, ne? Aha, mali je super. Poruku sam mu poslao, hvala ti mali, da sad političari nisu prva vijest, da se priča o tebi. Ja sam rekao čovjek koji citira Kobe Bryanta i voli životinje, ne može biti loš čovjek. Znaš, mali je baš neobičan. Znaš da je citirao Kobe Bryanta? The job is not done. Kad su ga sad pitali, kad Kobe Bryanta pitaju na 2:0 kad su vodili ovo, pitali su ga jeste sretni, veli ne, zašto? Pa posao nije dovršen. I mali da jeste sretni da ste pobjedili i mali je rekao the job is kao ali ima interesantne izjave, ti ćeš se sad iselit, ja i da hoću, srce ne da, Ne, okej, i drugo iz Istrijana, iz Umaga je, mislim, ja u Umagu živim zadnjih svako ljeto, znači za 3 mjeseca zadnjih 8 godina. Znači. Šta misliš da će pobjediti? Pa Lila, ovo je iz Irske, da ne svi da ovo iz Irske, ovo satanista. Ali to je, kak se ljudi, pa to je clickbait. Da, je. To nema veze, ona nije tako, svi sad se dignu, kak ne kužite da je to clickbait, da je to view, da će svi pričati o tome. Ja, opet baš u Sotonu, ajde. Je otišlo, baš... Ja se volim kostimirat, ne znam to da li... Recimo, ako smo već, oprosti, se sjećaš Lordi šta su dobili? Rock, aleluja, to je fenomenalna stvar. Da. Iako... Ja volim metal, ok, ti ne voliš, ali je cijela stvar bila onak baš prvi put i oni su se u te vukodlake, ali to su vukodlaci koji su bili onak i stvar je dobra. Ovo gledam, rekao, kaj, mama ti nije volila kao dijete pa sad želiš pažnju. Mislim, to mi je tak clickbait. Ne bi se maskirao u vraga i u ženu nikad. Nema poveznice, ali žene su, da ne bi nekog izrijeđava. Ja sam volio kostimirati u žene ko klinac. Da? Da, mi smo imali modnu reviju, ja i 2 bratića, to danas smo modnu reviju bane kostima. Ja, Dejan i Marko, to nikad neću zaboraviti. Iako smo mi gluposti radili. Šta, brijali ste noge? Ne, sam teniske loptice i kao modna revija, bez veze. Da, bez veze, znači... Isuse, to je... Šta su ti, koji su ti sljedeći projekti, kako bi se... Pa evo sad, kažem, u Umagu sam 3 mjeseca i radim paralelno Pine Beach Pakoštane, svaki drugi tjedan show, to su showi na engleskom za cijelu obitelj i veselim se i na jesen ću se vratiti tu u kuću. I to je to za sad. Tamo i pripadaš. Da, tamo i pripada, tu Vrapčanska, Ne, nisam. Bolničar, Ceska 50. Gledao sam ti podcast sa Ratkom, pa negdje je bilo 2:0, a nisam gledao do kraja za njega. Nešto ti je spustao. 2 puta me spustio, dobro. Da, a on mi onda rekao kao, pazi se Luke, zna ga... Ne, pustao mu ga ja kad sam... Ali mislim lijepo razgovaramo. Ne, nije takva situacija. Ja ti čak hoću reći koji su mogući zajebi, da se ne navučeš, ali vidim da ideš, ti srljaš, ne bi ti svašta rekao, 8 jebe. S čim mažeš kosu jebe? Neću ti reći. Sad više ne znam. Dobro, to je to, bravo. Evo te, dobro smo. Čekaj još malo. Čekaj, imam još jedan trik. Daj ga, tamo za kraj. Koliko smo? Sad vremena smo. Moraš ići, a? Ma ne, da moram ići, taman je. Daj trik, moram. Hoćeš da se, ajde, čekaj. Ne, moram. Nema skrivanja nikog. Pa moram se, gdje mi je mikrofon tu, negdje, mogu skinuti sako? Čekaj, ja ću ti ajde, ja se smijem držati. Smijem držati. Evo da. Nije O, kao rodno, neću se u ženu maskirati. Sjedam u krilo. O, u Vegasu smo je. Sjedam u krilo, nije, to moram ići po samo nešto ovdje. Dobro. Op, da ne zapne nešto. Smijem gledati, ne smijem. Ne, sve je dozvoljeno, ovo je samo sad... Ovo što si ti radio pa si skoro izgorio, ja sam već pripremio sebi izgoreno. Dobro. Znači to je... Pepeo. Mislim da se... Ajde, super, volio bi taj trik. Nisi to vidio? Nisam. Morat ću ovdje pripremiti se neke maramice. Čekaj, sad je li ovo opet neki ritual, satanizam i to? Nije. Ovo Pepeo upaljač. Ne, sad ćeš vidjeti. Poslije da se obrišem.
Tu imamo pepel. Dobro. Igore, znači, skinut ću rukav i sa pepelom ću, reci neko ime. Pa ne znam, Luka. Luka, pa, ne možeš. Napisat ću s pepelom tvoje ime. Ajde, super. Evo, kamera, nema ništa, da se vidi šta. Da, ne. Ha? Ne. Može biti trik. Abrakadabra. Evo, sad će biti ovdje show, još mi je ovaj prošli trik. Da. Ću vidjeti. Da, to se treba skinuti. Mislim da je ovdje. Dedo. Se vidi? Da. Wow. Ha? Se vidi Luka? Baš dobro. Ovako? Da. Jel? Dobro. Evo Luka. Aha. Pripremao sam se za ovo. Kužiš? Da, super. Ne, molim te, više sumnjati u tvoje sposobnosti. U moje sposobnosti. Mislim, sam si rekao za svaki... Odlično, čekaj da ti barem se izgleda. Svaki trik se treba Kao asistent. pripremat da ne bi moje... Su to za... Ti dam. Ja ću to sam. To je to, Luka, mogu se neko teže ime. Uzmeš, znaš ovo. Ali ne, sad čuješ, sad gledaj, ne, sad moraš, znači ne, moraš ovaki, sad, ne, sam tak, znači ja kad nabrojim do 3, ovo će nestati, znači moraš tak, sad stavim tu i u kojoj ruci? Ne, samo pukneš. Da, tu, ali sad pa, vidiš, nije ni u jednoj ni u drugoj. Simon Sanga! Pa to je moj trik! Najbolji! Eto. Ovo ćemo poslije opisati. Da, uresit ćemo. Ne, već to stoji, pa Ništa, svi da baš smo je nešto dobro. radili. Aha. Luka, šta ti, hvala ti puno. Hvala tebi. Evo, ovako. Uživo sam. Pozdrav svim gledateljima. Htio sam te još svašta pitati, ali vidim da si... Biće prilike. Napet, Bolje to je dva prvi puta dio. po sat. Aha. Znači, evo, pripremio sam za tebe Jao! pokončiće. To su moji proizvodi. Nemoj zezati. Možeš pogledat. Sve tvoji. Da, maslinovo ulje. Isuse Bože. Tako je. To ja proizvodim. To mi je hobi. To su ovi stari rekviziti. To možeš izvaditi van. Ne radi, jebemo! A to su... Ovo, Isuse To je Bože. isto, to samo malo manje pakiranje i ovo je Lozu. loza. Ne, hvala ti. I ovo, čekaj, ovo je tvoje ili? Ovo je moje naočale. Isuse, hvala ti. To je to, kaj imamo još šta je? To je to. Nećeš, aha, trik si pokazao, dobro, ajde. Hvala ti puno. Nismo preterali, nadam se. Nismo. Dragi gledatelji da ste uživali. Ili imamo pitanja kako možda? Nemamo. Trenutačno nemamo pitanje. Biće poslije Ali komentara. ja bih samo htio podsjetiti naše gledatelje da se pretplate, stisnu like i ovo zvonce. Ništa ne košta pretplata, a puno nam znači. Hvala ti. Vidimo se, sljedeći gost je... Pratite nas koji će biti.